ko mēs redzēsim? Mums atkal dejos Luste, Daugaviņa Lielajās un pavadiens visi ciema suņerēja. Nå skal vi få to danser. Først en med Luste, og det var rosende Lilja og Daugaviņa. Og så det at alle, etterpå skal vi få da med pavadiens fra ungdomsgruppen, skal vi få at alle hundene i bygden gjetter. Laura
skaistumu tā jaunā mīlestība. Un kā tad var būt pavasaris bez mīlestības? Un ir dziesmas par mīlestību, ir dejas par mīlestību, ir dzīve par mīlestību. Nākamās 3 dejas, ko mēs redzēsim, dejos Ozoliņš pielūgsme meitenei, Pavadienas dejos Es gulēju maigu miegu, un Lusta dejos Rotā meitiņa uguņa plostu. Nå skal vi få 3 danser på rad som alle sammen handler om kjærlighet. Og først så får vi da en av Ozoliņš, og deretter så det Pavadienas, og så det Lusta. Pavadienas. Ozoliņš. Kausiem, zemes ģiptīgo dievu